муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. ассалому алайкум. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода, муовини якуми раиси вилояти суғд суҳайли қурбонзода бо ҳамроҳи раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз мавзеъҳое ки бар асари офати табиӣ зарар диданд боздид карданд. бо дастуру роҳнамоии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳолати рӯй додани офатҳои табиӣ ҳукумати мамлакат барои бартараф намудани оқибатҳои он тадбирҳои амалӣ меандешад. дар ин замина бо супориши муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода, муовини аввали раиси вилояти суғд суҳайли қурбонзода бо гурӯҳи мутахассисон зимни сафари корӣ ба шаҳри панҷакент бо раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода аз минтақаҳои аз сели рӯзҳои 20-23 июни соли равон зиён дида боздид намуд. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти шинг бо рафти бартараф намудани оқибати сел ки ба роҳҳои нақлиётӣ зиёни ҷиддӣ расонида буд, корҳои соҳилбандӣ дар дарёчаи шинг ва тоза кардани селроҳаҳо, барқарор намудани роҳ ба деҳаҳои ғиждарва ва ровадин шинос шуда барои тавсеяи корҳои барқарорнамоӣ дастур дода шуд. гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр аз рӯзҳои аввали омадани сел дар ҷамоатҳои деҳот ситод ташкил намуда бо ҷалби техникаю механизмҳои зарурӣ дар муддати кӯтоҳ роҳ аз маркази ҷамоат то минтақаи сайёҳии Ҳафткӯл барқарор карда шуд ва ҳоло корҳо дар ин самт идома доранд. дар рафти сафари корӣ ҳамчунин ба идомаи корҳо ҷиҳати мустаҳкам намудани соҳили дарёи Рӯзрӯд ки ба сабаби афзудани ҳаҷми об дар соҳили канали Марғидар хатари ярчро ба миён меорад, манзили сокинони деҳаи тагоби халқи ҷамоати деҳоти Вору ки дар соҳили рӯд ҷойгиранд, пули деҳаи Киштӯд ки аз сел қисматаш фурӯ рафтааст, таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. зимнан ҳоло ба канали Марғидар дар ҳаҷми зарурӣ об баста ба корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ экскаватори пуриқтидор, булдозер ва мошинҳои боркаш сафарбар шуданд. тавре зимни боздид аён шуд, сел аз ҳама бештар ба деҳаи порвени ҷамоати деҳоти Вору зиён расонидааст. роҳи нақлиётӣ дар ҳудуди деҳа қисман аз байн рафта, бо сангу шағал пур шуда, канори ғарбии он зери маҷрои дарё мондааст. бар асари сели харобиовар бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 деҳа дар ҳолати садамавӣ қарор гирифта, қисми заминҳои кишти сокинон низ зиён дидааст. зимни боздид аз чанд мавзеъ барои бунёди бинои нави мактаби деҳа дида намуда ба мутахассисон ҷиҳати мушаххас намудани он дастур дода шуд. иттилоъ дода шуд ки ҳоло дарё ки бар асари сел маҷрояшро дигар карда буд, бо истифода аз техникаи зарурӣ ба маҷрои асосӣ равон карда, барои барқарор намудани роҳе ки ба 5 деҳаи қисмати кӯҳии ҷамоати деҳот мепайвандад, корҳо оғоз шудааст. дар маҷмӯъ тавре комиссияҳои ҳудудии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр оид ба ҳолатҳои фавқулода муайян намудааст. бар асари сел дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти зикршуда роҳу пулҳо, хатҳои интиқоли барқ, иншооти оби полезӣ ва нӯшокӣ, майдонҳои кишт зиён дида, мутаассифона талафоти ҷонӣ низ ба қайд гирифта шудааст. ҳоло бо дастгирии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои пурра бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ аз ҳамаи имкониятҳо истифода менамоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Ваша Ҳусайн Солиҳов.
در طول خورد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جلسه کاری تحت ریاست رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و پروکرور شهر مشاور عدلی درجه یکم اسکندر رحمتزاده اینچنین با اشتراک مسئولان ساحه ساختمان و راهبران شرکت‌های ساختمانی برگزار گردید. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. با مقصد سزاوار استقبال گرفتن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند بنیاد بیش از 1000 انشاءات تعیناتی گوناگون پیش بینی شده است. از جمله در شهر حالا ساختمان 35 بینای بلند آشیانه استقامتی با مرکزهای استحصالی و تجارتی ادامه دارد. رفت اجرای مقررات کودکس شهرسازی جمهوری تاجیکستان در جلسه با اشتراک رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده، پروکرور شهر، مشاور عدلی درجه یکم اسکندر رحمتزاده، نهادهای مربوطه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر، راهبران شرکت‌های بناکاری ساختمانچیان مورد بررسی قرار داده شد. ضمن ارائه نتیجه‌های سنجش پروکروری آید بر رعایت طلبات کودکس شهرسازی، دیگر سندهای معیاری حقوقی، نقشه گنرالی شهر، توجه نهادهای نظارتی ساختمان، شرکت‌های بناکاری، فرمایشگران و پودرچیان بر رعایت قطعی معیارهای مقرر شده بناکاری، لایحه ساختمان بناهای استقامتی، تشخیص موافقت صفت مصالح ساختمان، سهمگذاری در تجدید شبکه‌های مهندسی شهر، آرایش نمای بناها جلب کرده شدند. در یک چند مورد برای رعایت نکردن طلبات کودکس شهرسازی و دیگر سندهای معیاری از جانب پروکراتوره شهر شرکت‌های بناکاری طبق طلبات قانونگذاری حقوق ویرانکنی ماموری مجازات شدند. در جلسه همچنین تاکید شد که چنین سنجش و خلاصه براری ها نسبت بر رعایت معیاری بناکاران و صفت ساختمان من بعد نیز ادامه داده می شود. با مسئولین دخلدار جهت رعایت قطعی طلبات کودکس شهرسازی و دیگر اسناد معیاری، نقشه گنرالی شهر، لایحه ساختمان، صفت کارها و مصالح بناکاری در بنیاد انشاءات تعینات استحصالی و اجتماعی، خاصه بناهای استقامتی که برای 10 سالها پیش بینی شدند، دستور و سفارش‌های مشخص داده شد. برنامه را ادامه میدیم. در شهر بوسانیای پنجکند با اشتراک رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده مرکز سوزنیدوزی افتتاح گردید. در دوران استقلال در زمینه سیاست فرهنگ پرورانه و اجتماعی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت احیا و رشد هنرهای مردمی کارهای زیادی انجام داده می شود. در شهر باستانی پنجکند در دایره برنامه رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 با دستور معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده برای تشکیل مرکزهای هنرهای خلقی آموزانیدن آنها به جوانان تدبیرهای عملی اندیشیده می شود. در همین زمینه با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند نخستین مرکز هنرمندی مرکز سوزنیدوزی به فعالیت شروع نمود. آن در محله سوی زیبانی شهر در بینایی که سالها باز استفاده نمیشد از جانب هنرمند و صاحب کار بیبی رحمان و تأسیس شده است. ضمن افتتاح مرکز رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به این اقدام بهای بلند داده با بانوان هنرمند و نمایندگان شرکت‌های سیاحی از شهر و دیگر مناطق ولایت جمهوری که اینجا با دستگیری لایحه مرکز هنرمندی دهه گلزار به آموزش فرا گرفته شدند صحبت نمود. در تالار و صحن مرکز سوزنیدوزی نوتأسیس هنرمندان شهر دیگر مناطق مملکت از جمله بدخشان نمونه‌های هنر قدیمی سوزنیدوزی و دیگر هنرهای مردمی را به معرض تماشا گذاشتند. نمونه و اصولهای گوناگون هنر سوزنیدوزی دستی در شهر پنجکند تاریخ طولانی دارد
ва имрӯз низ садҳо нафар бонувон ба он машғул ҳастанд. Дар марказ барои ба омӯзиши ҳунари сӯзанидӯзӣ фаро гирифтани духтарон ҳама шароит муҳайё карда шудааст. тавре гуфта шуд, тибқи нақша дар шаҳр ташкили 2 маркази кулолгарӣ пешбинӣ шуда, ҳоло корҳои омодагӣ барои ифтитоҳи ярмаркаи намунаи ҳунарҳои халқӣ дар маркази шаҳр идома дорад. инҷо ҳунармандон метавонанд намунаи ҳунари худро барои сокинон, меҳмонон ва сайёҳони хориҷӣ, ки аз ин шаҳри бостонӣ зиёд дидан менамоянд, ба фурӯш гузоранд. дар маросими ифтитоҳи марказ ба ҳунармандон шаҳодатномаи курси омӯзиши ҳунармандӣ супорида шуд. гузориши Сабрина Акрамова ва Шаҳбоз Қурбонов. дар доираи сафари корӣ ба ҷамоати деҳотӣ Шинг, раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ҳамроҳ бо намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд бо сокинони деҳаҳои Ғиждарва ва Ровадин суҳбату мулоқоти самимӣ анҷом доданд. тавре мо қаблан хабар дода будем, бар асари боронҳои шадид ва селобҳо дар як қатор роҳу пул иншооти гуногуни ҷамоати деҳоти Шинг низ зиёнҳои калон расонида шуд. бо ибтикори раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар асоси дастури супоришҳои роҳбарияти олии кишвар ва вилояти Суғд дар муддати хеле кӯтоҳ дар ҷамоати деҳоти Шинг барои барқарор кардани иншооти харобшуда тадбирҳои мушаххас андешида шуданд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд Тоҷибой Султонӣ аз деҳаҳои Ғиждарва ва Ровадини ҷамоати деҳоти Шинг бо зидди корӣ анҷом доданд. дар деҳаи Ғиждарва нахуст раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо сокинони ин деҳа як суҳбати сарироҳӣ анҷом дод. ӯ изҳор дошт, ки аз тарафи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии мардуми Кӯҳистон супоришҳои мушаххас дода шудааст. раиси шаҳр ба як қатор саволу дархостҳои сокинони деҳаи Ғиждарва вобаста ба ҳалли мушкилоти ҷойдошта андешаҳояшро баён намуд. дар масъалаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 93-уми деҳаи Ғиждарва раиси шаҳр бо рафти омодагӣ ба соли нави таҳсил имконатҳои ин муассисаи таълимӣ шинос гардид ва ба муовинони соҳавӣ роҳбарияти шӯъбаи маориф ва дигар масъулин дастур дод, ки бояд муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар деҳаҳои дурдаст сари вақт аз таъмири хушсифат бароварда шаванд ва бо воситаҳои хониш пурра таъмин гарданд. мулоқоти раиси шаҳр бо сокинони деҳаи Ровадини ҷамоати деҳоти Шинг низ хеле пурмуҳтаво анҷом ёфт. раиси шаҳр ба сокинони деҳаи Ровадин иттилоъ дод, ки дар муддати хеле кӯтоҳ мо тавонистем роҳи деҳаро пас аз харобиҳои офати табиӣ барқарор созем, мардумро бо нерӯи барқ таъмин кардем ва имрӯз тасмим гирифтем, ки бори дигар бо мардуми ин деҳа мулоқоти ошкоро анҷом дода барои ҳалли мушкилоти ҷойдоштаашон тадбирҳои зарурӣ андешем. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд Тоҷибой Султонӣ ба сокинони деҳаи Ровадин иттилоъ дод, ки масъалаи бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ, расондани кӯмакҳои саривақтӣ ва фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои сокинони деҳаҳои дурдаст аз ҷумла ҷамоати деҳоти Шинг аз тарафи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода
شخصان مسئول وظیفه‌های مشخص گرفتند و در این سمت کارهای معین به انجام رسانیده می شود. همینطور سفر کاری رئیس شهر پنجگین عبدالخالق خالقزاده با همراهی مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوخت تاجبای سلطانی در دهه‌های 18 و راودین خیلی خوب به انجام برسید و مردم از توجه و فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی به راهبران کشور، ولایت و شهر پنجگین عرضی سپاس کردند. با اشتراک رئیس شهر پنجگین عبدالخالق خالقزاده و رهبری لایحه اداره‌کنی همگرایی شده ذخیره‌های طبیعی در وادی زرافشان برای رشد عادلانه و استوار زمرد نورماتووا نخستین مانیتورینگ مشترک رفت اجرای زیرلایحه‌های آن در شهر پنجگین برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه توجه نمایید. در دایره همکاری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با سازمان‌های خارجی از جمله فوند آقاخان در قلمرو کشوری عزیز ما از جمله شهر و دیهات پنجگین جهت بهداشت زندگی ساکنان دیهات رشد ساحه کشاورزی تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. از طرف فوند آقاخان برای ساکنان دیهات و کشاورزان شهر پنجگین مبلغ‌های معین جدا گردید و تدبیرهای مشخص عملی شدند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با همراهی نمایندگان فوند آقاخان و برنامه‌های صحوی از جریان استفاده مبلغ‌های فوند آقاخان در جماعت‌های دیهات یاری، ورو، رودکی، سرس، خرمی و دیگر موضع‌های شهر بستانی پنجگین شناس گردید. در دهه دشت قاضی جماعت دیهات یاری با نمایندگان فوند آقاخان اطلاع دادند که اینجا یک باغ خیلی خوب با میوه‌های شهدبار شناخته شده است و امروزها نشأ و نمای این باغ با تامین شدن آب از حساب مبلغ‌های جدا نموده فوند آقاخان بهتر می باشد. در جماعت دیهات رودکی نمایندگان فوند آقاخان با رفت استفاده کانال مرغی در تعمیر و تجهیزانیدن آن و برطرف ساختن عاقبت‌های آفت طبیعی آخرین ماه ایون در این کانال شناس گردیدند و اظهار داشتند که واقعاً کانال مرغی در برای رشد ساحه کشاورزی بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان دیهات این منطقه اهمیتی کلان دارد. در جریان شناسایی با رفت استفاده مبلغ‌های فوند آقاخان در جماعت دیهاتی به نام استاد لایق شیرعلی اطلاع دادند که امروز اینجا از طرف صاحبکار شرکت آبادگر یک سردخانه زمانوی بنیاد گردیده الکی با بازار داخلی محصولات این سردخانه با نرخ‌های دسترس پیشنهاد می شود. سردار خواجگی دیخانی عبدالله سنخولزاده عبدالله ضمن صحبت اظهار داشت که ما از امکانات‌های فراهم نموده فوند آقاخان ثمرناک استفاده برده برای رشد ساحه کشاورزی با تشکیل سردخانه ها، عسل پروری، مرغ پروری با کامیابی های کلان نائل گردیدیم. در باغ صاحبکار جمعیف ربیع‌قل رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و دیگر مسئولین احساس نمودند که واقعا اینجا از مبلغ‌های جدا شده ثمرناک استفاده نمودند. رئیس خواجگی دیخانی دلشده با ما اطلاع داد که اینجا 3 هکتار باغ تشکیل شده است و در برابر این گرخانه و دیگر پایگاه‌ها نیز فعالیت دارند. در موضع دوپله رئیس شهر با فعالیت
پایگاه‌های آبکشی شناس گردید و تاکید نمود که مقصد اساسی استفاده مبلغ‌های فوند آقاخان این بهداشت سطح زندگی مردمی دهات میباشند. ساکنان دهه زرین‌رود اطلاع دادند که عین زمان از حساب فوند آقاخان به مسافه 1.60 کیلومتر قبرها نصب و وصل گردیده 100 گکتار زمینی قبلا بیکار خوابیده آبیاری کرده شد. در جریان شناسایی با استفاده مبلغ‌های فوند آقاخان، رئیس شهر و هیئت همراهانشان در دهه آزادگان جماعت دهات خرمی با فعالیت یک کارگاه کارکردی شغلی شناس گردیدند. سرور این کارگاه خوجایف غیب‌الله ضمن صحبت اظهار داشت که واقعاً مبلغ‌های فوند آقاخان برای رشد ساحه کشاورزی و استحصالات صنعتی دهه همه‌طرفه مساعدت کرد. در جریان شناسایی با رفت استفاده مقصدناک مبلغ‌های فوند آقاخان در مسیر تحصیلات میانه اساسی رقم سه‌م دهه باستانده جماعت دهاتی سرس، رئیس شهر با رفت بنیاد بناهای علاوگی، مکتب، کارخانه و دیگر امکانات‌هایی که برای ساکنان این دهه فراهم آورده شده است شناس گردید. در دهه شورنامه جماعت دهاتی سرس با رئیس شهر اطلاع دادند که در اینجا به ساحه مرغ‌پروری و پیله‌پروری توجه مخصوص ظاهر کرده می شود و هیئت همراهانشان با استفاده مبلغ‌های فوند آقاخان در دهه‌های هدفی شناس گردیدند. تاکید شد که در آینده چنین مبلغ‌ها از حساب تشکیلات سازمان‌های بین‌الخلقی جدا می‌گردد و باید رئیسان جماعت‌های دهات، خواجگی‌های دهقانی انفرادی و شهروندان چنین مبلغ‌ها را صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده برند. تماشاچیان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.